طبيبا حبيبا من حبيبا من حبيبا طبيبا من طبيبا من طبيبا بیا جان باغوشت بگیرم نصیبا من نصیبا من نصیبا بیا جان باغوشت بگیرم نصیبا من نصیبا من نصیبا دعا کنید. این چشموش پروردگار پیش از همه کشورمان چین باشد، مردمان آسوده باشد و کسب کار به خلق دیار و تمام تویسان عزیزمان افتخار شرف یاب گردد. آمین یا رب العالمین. ای آرزوی جانم، ای آرزوی جانم از ما سلام بادم، وی راحت روانم از ما سلام بادم. ای یار برگزیده و از یار خود بریده، ای نوری هر دو دیده از ما سلام بادم. السلام علیکم همدیاران عزیز،
دوستان اعلی قدر، مهمانان عزیزی که از جمهوری ازبکستان از شهر سمرقند و دیگر شهر نواحی جمهوری ازبکستان تشریف آوردند، عزیزانی که از شهر دوشنبه، از ناحیه قانچی، از شهر خوجند، از ناحیه ظفرآباد، از قلب تاجیکستان دوشنبه، ختلان و بدخشان تشریف آوردند، همتان را به این محفل همیشه بهار و همیشه سبز وحدت سرا خیر و مقدم بگوییم. سرچشمه صلح جاویدانی، وحدت، خورشید جهان نوجوانی، وحدت، اقبال بلند، بخت پیروزی همه سرمایه و مهر زندگانی، وحدت. دوستان عزیز، شکر خدا، شکر حکومت جمهوری تاجیکستان با سربری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده رحمان که امروز در سراسر کشور تاجیکستان چنین تنتنه، چنین شهامت در روحیه خودشناسی ملی، وطن دوستی، آرام پاک ناموس انسانی، آدم و آدمگری، دیار دوستی، بنیادکاری، سازندگی تنتنه می‌گردد. برای همین دوستان عزیز، همه شما را به این برنامه خیر مقدم گفته، ای نور دل و دیده، بیا تا که رد را جارو به مژگان زنم و آب بدیده. پیش از آغاز سخن من میخواستم از نام حکومت ناحیه عینی، معاون رئیس ناحیه عینی محترم فرهاد مکرمزاده به صحنه دعوت کنم. مرحبا. Assalomu alaykum, hozirini giromi, mehmononi arjumand. Ustodoni she'ru adab, donishvaron, ijodkoroni javon, maqomoti ijroiya hukumati davlati nohiya ayni qalban huzuri yakoyaki shumoro va shomi ijodi shoiri Vahdatsaro Habib Sulaymoni xayramaqdam numuda va ba ustodi she'ru suxan, mehr vafo, sidqu safo, saodatu kongori, nekbaxti u neknomi, تنی صحت، خاطری جمع، عمری باردوام، خوشبختی و خانوادگی تمنا می‌نماید. حالا که ما در آستانه تجدید جشن وحدت ملی قرار داریم، بهر هر یک ساکن شرفمند ناحیه تمنای آن را دارم که دائما در زیر پرچم صلح و ثبات، یکدیگرفهمی و همدلی و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده رحمان همیشه سرجم و وحدت سرا باشند. وحدت ملی بر صحیفه تاریخ خلق تاجیک همچون زمان نوی تشکلیابی دولتداری تاجیکستان وارد گشت. این ایدی فرخنده تمثال صلح، همدیگرفهمی و آسایش در جمعیتمان باعث احیای اقتصادی کشور، مسئولیت عمومی ما برای حیات حاضره و آینده درخشان تاجیکستان است. در پیام‌های خود اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده رحمان ابراز می‌نمایند که جشن وحدت ملی رمزی به همایی، سرجمعی، اتحاد و یگانگی و وحدت ملی بوده، پیروزی فرهنگ صلح و عقل و ذکاوت سالم ملت سالار و خردمند و صلح‌پرور تاجیک را بار دیگر ثابت می‌سازد. آره، وحدت ملی پیش از همه یگانگی تمام قشرها، نهادها و نیروهایی را در نظر دارد که در حدود زیست این یا آن ملت فعالیت می‌کنند. حقیقتاً وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست، آن دولت به مثال گل‌های بهاری روز از روز شکفته اقتصادیاتش پا رفت می‌افزاید. با شرافت تنظیم و آرامی و در زیر آسمان صاف و بی‌غبار وحدت ملی و در زیر آسمان صاف و بی‌غبار وحدت ملی ما امروز یک شکوه و شهامت و احترام خاص و وحدت شام ایجادی شما شاعری وحدتسرا جشن گرفته شدیم. ما شما را پیش از همه همچون شاعری پرمحصول با استعداد، شخصی شناخته و خوشگفتار و ایجادکار
таҳаммулпеша ва дорои фазилатҳои неки инсонӣ азизу мӯътабар мешиносем. зеро дар шеърҳои шумо тараннуми ватан, табиати зебои Тоҷикистон, назокати зиндагӣ, муҳаббати инсонӣ ва садоқату вафодорӣ хеле раво эҳсос мегардад. ҳабиб сулаймонӣ офарандии маҷмуаҳои зиёд аз ҷумла парастори дили танҳо, армоғон, тоҷи имон, пайкари ҳақиқат, ифтихори миллат, куллиёт ва номгӯи дигар зиёде буда тавонистанд чун бориси шоиста қайраҳии душвори эҷодро убур намуда ба майдони адаб ворид шавед ва дар ин ҷода худро чун идомадиҳандаи ниёбони номвари диёрамон муаррифӣ намоед, ки ин боиси ифтихор ва сарбаландии мо тамоми мардуми ноҳия мебошад. зиндагинома ва фаъолияти бенуқсонатон ва иштироки фаъолона дар тарғиби ташвиқи китобдорию китобхонӣ дар ҷомеа, инъикоси дастовардҳои даврони истиқлоли давлатии Тоҷикистон, саҳми назариси шумо чун як мактаби бузург аст, мактаби омӯзишӣ ва худшиносист, ки метавон аз он сабақҳои зиёдеро барои худ касб кард. таманнои онро дорем, ки дар ҳавои софу беғубори илҳомбахши Тоҷикистони азиз дар партави сиёсати инсондӯстона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саломату сарбаланд бошед ва эҷодиёти нави шумо дар тарбияи маънавии фарзандони миллати фарҳангдӯсти тоҷик саҳми арзанда гузорад. бори дигар ҷашни ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми мардуми азизамон муборак бошад. саломату сарбаланд бошед. зидни гиромӣ, беҳтарин як чорабинӣ ана ин маҳфили ваҳдатсаро, шоири ваҳдатсаро воқеан ҳам ҳабиб сулаймонӣ ки аз шоирони ваҳдатсарои диёри мо мебошанд ва имрӯз дар атрофи устод ҳабиб сулаймонӣ чандин шахсиятҳои шинохта, олимон, донишмандон, устодони санъати тоҷик инҷо ташриф оварданд ва ман боварӣ дорам ки як чорабинии таърихӣ хотирмон баргузор мегардад. ман дар идомаи чорабинӣ ба ҳама истироҳати хуб ва барои сарояндаҳои навозандаҳо як илҳоми худо орзу дорам. саломату сарбаланд бошед. фарҳадон букарамзода миннатдоремо арзи меҳримо арзи аҳлро ба раиси ноҳия пеш аз ҳама раҳимзода равшан муҳаммадиёр мерасонед, чунки диёрам обрӯям эътиборам манам фарзанди ту боманду орам пайи ободият дар кишвари ишқ барояд саҳми худро мегузорам. шукрони худованд, шукрони халқи Тоҷикистон, шукрони пешвои миллат. инак бо иҷозати шумо азизони дилидида ба саҳна ҳофизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Асадиддин Сатторов. марҳамат.